non Aprang IPC pulo non ke kopia samhita puno pinchong lo Aprang IPC along ke section 153 alage lake national integration puthak ili tumyong si India pipuk dak nangi pulo takte lake ili tum nang arrest unlo 153 ateng ben Aprang mangi non ke 153 alar non ke 197 along the top to la pen D close the video no hala ke specific mucho ya da ke top to bangke arrest un pulake la ke ili tum non CM henoda ke claim aman ningji der hole na ke arrest gali la ke uti la ka India adet kapi pugi po alam kaning je la si tu mana arrest un chati under section 197D of the Samhita lagi non ke IP Aprang ke IPC pula ya hello original 62 ke power hari pulo kadi pining amela kaninya thua bangge pilo Samsung sing kidung ke mana 62 ga kitu dah kaparlin saja lo latung na hello nasi la non ke dobom tim kar bianglong ka ceklong BJP atu 62 buke api ne allo ne akil lok ne akil ne thana chini ne latung ke lasil tum rada phan ke thanangi kapare nai lapen rada phan si la non ke dobom BJP atu hanamang ke padunge de nai elitu aku than tum lo la so article 163 ili tum ke than ong lo ke 62 life long ka 262 life top so long ka meeting long ka nili dapat tai patai lo kan ninje Article 163 Council of Minister lake ili tum 62 la hawara phan kali lake bang habu plain district Assam lo sita habu plain district phan ili tum ke paragraph 20 BA ke di BA to tang ko lo kente la pen sikam claim nai ili tum ke kupia posenota la tum apu le dalo abino nget ke non ki do bom tim kar diang long ko tumane di ko mane ki thandun advisor ko tumang parlin la ka parlin a jone masal na parlin la hala nang ke thana hokala ma kali ke hala non ke do bom CM yem ta constitution chena ba pohi tha hai chilang par tha hai non la ke do bom CM yem tum di la article 163 pen paragraph 20 B alam ka parlin ke la advisor ko bahani ke sekram tum se ke thanun tab laga la si ini ne kacunir gantung hello through social media hoi pena kacunir gantung hello dak heksa intellectual tundo latung nang pang ruang ra la non ke dobom emile tu monon CM yam tumper ili tu PHL sinida to than seminar na han tha nili pui bang ke seminar na han tha ako nili pui bang jai ka thar bang hang le nang nei la ting tu yong lo la tu meng sedam ke nili tu hana hang emile tu hai hala CM tu hai la jai ka thar sar ban hang le nang nei la pen ko chidam un nang melo nang di kala tum ke thek khei ma ta kinu sai dai ke parlin la ni la si kali poten ni tang delo hala itu long CC committee dum do PS board committee dum do yu hala tum bacara nuna ni tumo somar tum ngal hai thek le ka chini ala ko pese hala tum CM em sada chini ne ma la bang ma hu thu ne la si abinongat ke la halo ka chini ne pen si keja kacari autonomous saja kong ke pavir be pumati di latung kaninje autonomous saja kong pavir be kulo tang te ante non hala solar project ka songalan tum dang bitanu ini tum kupilo le long ngate la dang thana long de gante VGR pini dan eviction claim popu election aprang ninje non eviction claim one ko lo gante autonomous saja kong jepang bolo gante la dang ha lasi isi pen tum langdang bolo tang autonomous saja kong ke already jepang boelo lasi bank central government atu chini laso ka chini a joine se ini tum phanke pining election MP election pen bangke ex autonomous district bujir mana hok den autonomous pabelo ile tum longo alang tum charjung tum deta ta aku alang tum puthulo BJP leader ini bahini tum puthulo constitution long ke ex state putare ex country putare ente la tum ex autonomous district buku pusika ninja hai tum pui manang pu acha itum ne kaninja kali dele non ke dopom BJP government usira da website long ke thap kante case pide non te people case pide ke aku ala chief minister Himanto Biswa Sarma konna da provision kan si kar den long ke super state pulonte ha ili tum jahang autonomous state ba separate state nang pido bang selon thula ta nang pido da nang pi bang chok tu hala ka article 3 long do article 2 long da do ta super state pukai la ke no ho ka provision ta habi
lasi lahai ke munir mana palu side itu mana congtui side lasi non ke dobo ma BJP along alida ratum la bang cini pamenai constitution cini pamenai lapen la BJP atikidun kreatum kar biarat apa ingong so mana niligi tuang kangtung la halo nang litum la non ke dobo BJP atum mana chaki pidun nang litum vote ke jogdun ke nang litum la constitution ki thu 6 sidol ke aja ko ngawe bukan ningje long nantu kace don nutum lasi la penang litum nang bar nai la kali pulutan ke tum sing tu la halo lasi nili ka program thano elo hidup sinal tu manang coro parti lo pini dak lombajong konstituensi itu nalin dong kaci paduk panajok nalin tum 27,000 sose long lo gadi suring kora proxy sose nang long lagi langsung kali dona tu cipaduk be bude long le lasi nili dak di pu penangan bang la pen meeting da penangan na PS long ini nang duno cu election udah nang duno lasi nalin tum ajo pirlo baji cap baji kreisian da me dak itu bom PS bot komite alida tu me mekjang je ini thegong lo nang tuma jup hilo ba dona don kedam pudi saman hunan ini nang seng long landing road nang tuta nili halo pu bolang terkan ga hot nang tum la EPSL se leader tum PS bot committee leader tum arlo so pinso aju nang tum pipe kedam de adona tum ka purida la so join se tini 27,000 se tum long nang tum hen sang joje ini tum tangga poisa re nang tum chini lo itu ma leader tum setan nang tum nanti paduk dun pena po pini atheke milong lo laso atheke me kelong ke mo 2027 mate 2026 abang ke ili tum hai pene po lailo dona tu asi ili ka program thano elo pini lam than kan sin nilam thei piet ko lo kardong Kiro party ko ili tum General Secretary Professor Sarkir Long Paraki hai phan me mesen bene tum phan Clarda pini ni ke lam thanai kapek tu mana tibom ni bolos kami ini bangat orang fans itu siapa lasi non adun suke lagi itu malong Vice President Rajesh Tiso Kehai alam di fans ini Popi Ponto efisiensi Lumajang Konstitusi Komite Pen Pini radak di pu recreation park lo kedam tang parliamentary election itu mangkang tiga rem delong office ta constituency sir captain ini tum ke haidu lasulong radak Lumbajong a constituency penda mesen labang so arizal itung kecil heglong pena pot pini labang so kicuk lapen kijuna mai kepaman pon labang so